Туугандар, ассаламу алейкум. Дони Кейджи каналыбыздын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 18 октябрь 2025 Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарынан ушундай козуларды көрсөтөлүчү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Козуларды алдыңызбы же сатып атасызбы? Алдым, сатып атам. Алдыңыз, пайдасына сатып. Ат башынан келди. Канча баш? 24 баш. 24 баш. Ургач эркек? Аралаш. Аралаш. Баалары? 12ден сурап атам. 12ден сурап атасыз. Дагы түшүп бересиз. Түшүп берем. Заказ берсе деле алып келип бересиз. Ой. Буйруса. Буйруса. Номерди калтырып коюңуз. Менин калтырып коеюн, Онлайнга. 507 507 94 78 06. 06. Нарындан келген козулар, Нарындан келген козулар. Мынакей. Аха. Сода болду анан? Болду. Канчадан бербей жатасың? Ошону айтчы эми, ачыгын. 10дон беришти аке. 10дон беришти, бербедиң, Куркабы? Курка 10дон беришти. 10дон беришипти. Мына достор, макул содаң болсун. Ушундай. Ой, 30 миң экен. Достор. Могу жактачы? Киши аябай көп мына. Караңыздар. Көрсөтүп берейин. Сода болуп атат. 25 тан ойлогом. Козу тиш буспаган ургачы. Могу сода болуп атат. Кана. Азыр билип берейин. Бересизби? Канча бердиң? Коштуңбу дагы? Канча берди? 47. Эс 50ден түшпөйм. Кишинин ороп алыпты байкен. Байке 50 миң деп турат мына. 45тен көтөрдү, 47ге чыкты. Азыр мына ушул. Достор, козу экен али. Тиш буз элек. Бир эле бала сода кылып атам. Ушунча киши көрүп турат. Мына. Канатан берле сода берип атат. Байкем катуу экен, Бирөөнү 47,5 миң болду, 500 сом кошуп тур, достор. Мына. Мына мону. Көрсөтөм, адамды эмес. Ошол ургач токтуну көрсөтөйлү, козуну. Тиш буз элек экен. 47,500 болду. Туугандар. Ел ороп алган ошол жерде көп. Көрдүңүздөрбү? Мына сода. Охо, байкем, канча кылды? Мына. 50ден түшпөйм деп атат да. Жана разы болуп бериң. 8ге тартып. 48. 49 дейт. Ооба. Мына 49га чыгарды. Катуу, байкем, катуу экен. Орман кармасаңыз эми. 49га берем деди кыскасы. Оордук кылса албагыла деди. 48 миңге бербеди. Кеттик анда эмес. Мына ушундай достор, базар кызуу болот. Азыр чечилип деле калды жачы. Же бүтүрүп эле коелу, Канчага кеткенин көрөлүчү. Кеттиби я, иним? Кана, кайсы турсуң? Алдыңбы? Канчага алып койдуң? 49га алып турна. Байкем өзүн 100 миң сатарман байкен айткан баасына кетти. Буйрусун иним, Сага. 49 миңге кетти мына, уктуңуздар, 48 миңге чейин көтөрдү. Бирок сатарман 49га берем деди, берди. Айткан баасына берди туугандар, Базар өтө кызуу ушундай. Жемдин бааларын билели туугандар. Кана, бисмилла. Жемдер канчадан экен? Байке, бул жерде жемдер барбы? Ассаламу алейкум. Кандай? Иштериң жакшы? Mo тартылган жем. 3 в 1. 3 в 1, 25 сомдон. 25. Будайчы? 24 сомдон. 24. Бул эмне? Тартылган будай 25 сомдон. Тартылган будай 25. Кандай бул розница баабы же мешөктөп алса? Мешөктөп алса. Жүгөрү быйылкы? 22 сомдон. 22 сом жүгөрү. Тартылганы? 23 сомдон. 23 сомдон. Бул арпаны 25 сом. тартылган 25 сом, мындай 24 сомдон, Номерди калтырып кой, жеткирүү болобу? Чүй болобу? 0700 62 89 55. 62 89 55. Рахмат. Көрдүңүздөр, туугандар, жемдин бааларын билдик. Эмесе биз менен болуңуздар. Лайктардан басып көрүп туруңуздар. Күнгө ишенби. Койлордон көргөзүп берейин. Достор, туугандар. Моякта козулу кой түштүр. Сода болуп атат, көрөйлүк, киши көп. Канча экен байкеси козулу коюңуз? 32. 32. Канчанчы козусу? Биринчи эле козусу. Жаш экен. Сода берип атабы? Канча берип атасың, аксакал? 20 бердим. 20?
Таза 20 берiptir. Qo'chqorlaringiz qanchadan qo'zi qo'chqorlar? Бағалары. Bağları Düngünü. Kuruk. 20'dan. 20'dan qancha baş var? 18'den kılıp verem, 11 baş var. 18 mingdan qilib berar ekan, 11 baş var ekan. Buna ushun ichi, mana cho'ng-cho'ng, bodri qo'chqorlar ekan. 18 dan ildiy bo'lmaydi. Ha, mo yoqda turadi biri, mana urug'tuqa jaraydi deydi. Mana. Mo'g'da bor, urug'tuqa ichidan chiqsa bo'ladi. Mana bunu qarasangiz, jiliklerini qarasangiz. Ko'rinib turadi. Buni dag'i baylasa buyursa, 18. 5-6 aylık qo'zi qo'chqorlar. Bayka, nomerni qoltiringiz. 0500 0500 91 59 59 97 97 qana qo'l beringiz bir 18 dedingiz bo'ladi tushmaysizmi bir yo'lina ayirib bir 17,5dan mana tug'anlar men qattaluvchilarimni 17,5 mingdan chalingizlar qo'chqorlar yaxshi ekan biroq bayka savdangizni bersin Temiz var. ha dag'i bag'ilgan ekan bular bu yerda dag'i bor ekan qo'zi qo'chqorlar bu qo'ylar assalomu alaykum taqsir ishlaringiz yaxshi Yaxshi. den sog'lig'ingiz Ama asıp kelaverdim. Bağlarını qanchadan bo'layotadi bu qo'zingiz? 20'dan. 20'dan. Qo'ychi bu, to'qti bu. Koy 14'ten. Qo'y 14 ming. Qo'zi qo'chqor bu. Qo'chqorlar. O'shaning uchun 20'dan. 20'dan. Ha, yaxshi ekan. Bayka aldingizmi? Satam deydi. Aha. Bo'lat. Nega bo'lmaydi bozorda? Buni qancha bu qara? 14'ten. 14 ming. Bu 15 ming. 15 ming. 14 ming. Bunda 14 ming. Yaxshi-ku. Qo'zi 20'dan. Yaxshi bu qo'ylarimiz. Yaş kadar. Yaxshi, ikki tishlar ekan. 20'dan. Yaxshi. 14 dedingizmi? 14 ming so'm. Qo'y 20. Qo'chqor. Qo'zi qo'chqor 20 ming. Mana. 20'dan sıratam. Ma'qul. Mening cho'g'olingizlar. Ketgandan so'ng bu yoqda da bir yaxshi qo'chqorlar turadi o'xshaydi. Qo'zi qo'chqorlarni ko'rsataylik-chi. Bunaki. Tug'anlar assalomu alaykum. Bu kimga qaraydi? Siznikimi? Бағалары qanchadan bo'ladi? Bir aytib qo'yasiz qo'zi qo'chqorlar. 16dan? 16. Buni urg'achilar 15 dan ekan tug'anlar. Bunaki. Bulari 16dan dedingizmi? 16. Ha 14,5 ekan dag'ilach. 1 ekanda, 1. Buna. Bayka nomer qoltirabsizmi? Yo'q deydi, ma'qul, ketgan emas. 5 mingdan 12 mingga chiqdi. Cho'ng echkilar 12 mingdan ekan. Uloqlari 5 mingdan ekan. Bunaki echki tartdeganlarga. Tug'anlar, bu yerda o'ta bir miqti qo'y ko'rdim tug'anlar, do'stlar, bunaki. Cho'ng qo'y ekan, qana ko'raylik-chi. Quyruqlaridagi razrestlari bilan qo'chqordir. Ha, dokumenti bormi? Esi yanında turadi. Elita. Qanchanchi? 95 plus, 6 tish. Ikkinchi qo'zuzi narxi. Narxi ikkinchi qo'zuzi. Bo'yi 95, 95. Bo'yi 95 ekan mana. Qo'zusi. Erkak urg'achi u qo'zusi. Qo'zi erkak. Erkak qo'zi ekan. Gerbestiki liniya. Liniya gerbest deydi mana. Qancha kunlik bu? Bu. Qo'zing. 16-17 kunda. 16-17 kunlik ekan. Bahasichi qo'ydiqi. Qo'zli. O'sha 400 ming bo'lsa sotiladi. 400 ming bo'lsa sotiladi. Sotiladi. Dokumentlari meni 335 ga berib berdi. 335 ga berib beribdi. Tug'anlar mana. Quloq 20 plus. 20 plus qulog'i. Mana elita. No'g'u 4,5 oylik qo'zi ba'zi $1000. $1000. Bu qo'zi shuni emasmi? Yo'q. Bu qo'zi urg'achi-mi? Qo'zi urg'achi. $1000 ekan buna qo'zi bu yilqi. Yemi tushungandir bilet do'stlar. Nomerini aytib qo'y. 504 0504 22 00 84. Manaki. Chalib söyleshib olam deganlar bo'lsa ko'ringizlar. 335 ga dedingmi? 335 mingga qo'ziluq qo'yib berilibdi. Mana do'stlar, qarangizlar. Ana mo'g'in $1000 deb o'tadi. Bu qancha oylik? Bu. 4 oydan kishini 4 oydan oshibdir tug'anlar. 5 oy deb qo'yaverami? Mana liniya Shiroki ekan liniyasi. Nomerlarga qayrilsangizlar bo'ladi. Bu qo'ylar kimniki ekan aka? Qo'ylar. Aldi. Alinganmi? Sotiladi? Бағалары qanchadan bo'ladi? Bazı 40 minglik, 20 minglikler var Arganda. Arganday. Cho'ng ekan, 20 ming, 20 ming, 35 ming, 40 mingdan bor ekan. Bu qo'chqoringiz qancha? Qo'chqor bu 40 deydi. Qancha tish? 2 tish bayga. 2 tishmi, 4 tishmi? 2 tish. Mana mo'lar qanchadan semizdir, so'yishqa? 16-17 dan 16-17 dan bo'lib o'tadi. Mo'chi, mashina semiz ekan, ya. Eng semiz o'sha qolgan bozor. O'sha ko'rinib turadi-da. Qanchadan o'shun? 15 qilib beraman. 15 qilib berayotgan yigitning guli mana.
soyuşqa izdegендер болса, бағалар ушунда. Болды, айтып қой, қана. Телефон номерлері soyuşқа дағы бар екен, анан молындайлар қанчадан? Чарбаларың. Ассалаумалейкум. Чарбаларың айтып қой, бағалары. Чарбалар деген эми койлор бар 12,5. 12,5, 13 миңдик. Сатыла тек киши. Айт номеріңі. 0501 36 70 57. 8 теңгени чалышпасын да. Кечинде? Болды, кечки 8-тен кейін чалмай жоқ туғандар. Чалып білсеңіздер болады екен. Бүгін ушул жақтарды көргөзүп берейинчи туғандар, достор. Дүң алам дегендер. Ассалаумалейкум. Кандайсыз? Канчадан болуп атат баалары? 15 миң сомдон. Мына 15 миңден. Айкен бирок телефон номер бербей турчу, телефон сүйлөшүп атат да. 15 миңден экен мындай. Тандап алганга сөйөктүү кырдуулар тетияк экен мына. Бакса ушуларды. Буюрса. Мындайлар бар екен. Булар канчадан екен? Бул башканы кошойт. Кеттик достор. Монда чарба койлордон көрсөтөлү. Койлор канчадан иним баалары? Аргандай балар 17ден баштап 24 миңге чейин. 17 миң сомдон баштап 24 миң сомго чейин. Буларчы? Алар сатылды. Кетти. Сыр болбосо канчадан кетти? 13,5 миңден. Жаш элеби же тишке токтогонбу? Тишке токтогондор 13,5 миңден сатылыптыр. Номер калтырып койсоңуз болот. Балким алам деген бир тугандар, 703 0703 32 32 94 32 32. Шуга чалсаңыздар болот. Булар кимдики экен? Башка, Кана көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Таксыр, сиздики? Канчадан болуп атат? 26. Курук 26 миң сомдон. Тиштери кандай? 4 тиштен 8 тишке чейин экен. Чоң койлор экен, бирок булар токтогонбу? Кочкордон. Ушул Кочкордон. Болду. Номер калтырасызбы? 0707 25 Канча? 08 32. Могу Кочкордон токтоптур бир тугандар, көрүңүздөр. Кана Кочкорду көрсөтүп коюң жигиттер. Канча тиш экен Кочкоруңуз? 6 тиштен өтүп. 6 тиштен өтүп. Бул деле сатыла береби? Турган убагы. Күчүнөн кирип турган убагы дейт. Момча койду токтотуп коюптур, Гөлдүкү? Гөлдүк экен, мына Гөлдөн келди. Рейна Кенч деген. Ферма бар, Рейна Кенч деген. Аңгустары бар. Баланыкы ошондон кородон чыккан. Ошо койлордон кошулуп жүргөнгө чыккан. Номер калтырып коюңуз. Канча бул баасы? 100 миң деп атат. Муну 100 миң сурап атыптыр. Номер жанакыбы? Же сиздики башкабы? Ошол эле номерге кайрылсаңыздар болот. Макул байке. Анда эмесе кеттик. Монда койлор бар экен, жакшы койлор. Байке кандай? Кимдики экен бул? Билбейсиз. Бияк. 40 миңби? 26 миңден? Эси жок экен бирок. 26 миңден сурап атыптыр. Бул жакта кочкорлор бар экен, коз кочкорлорбу? Таксыр. Жакшы экен оглар. Таксыр, ассаламу алейкум. Канчадан? Сиздики бул, Булар кимдики экен? Эси жокпу? Сеники? Бааларын айтчы, иним, бааларын. 23 миң сомдон курук. Тиштери кандай? Тиш бузганбы? Козуларбы же, жаштары? Кочкорда? Жок, быйылкы кочкорлорбу же былтыркыбы? Быйылкы экен, анда тиш буза эле экен, Быйылкы экен. Бирок жакшы экен, ичинен мындайлар бар экен. Сиздики? Жок. Номерин айтасызбы? Айт. 707. Катуу айт. 707 09 1088. Болду, чалыңыздар ушундай. Эмечи, соода болдубу, инем? Бол элекпи? Макул, кеттик анда эмесе.